ihuriro na radiyo Rwanda. Tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwese tunabaha kandi kaze muri iki kiganiro kibanziriza cyanyuma muri kwezi kwa Mata ariko kwezi kwa kane mu mezi y'Ikinyarwanda nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya uri kumwe na Nyirarukundo Xavera tugiye kucyanzikira he turanzikira ku byanditswe ku Rwanda amasezerano u Rwanda ruherutse gusinyana n'Ubwongereza ku bijyanye n'impunzi n'abimukira yavugishije benshi Jean Daniel. Nibyo bimwe mu binyamakuru byahaye umutwe ugira uti Rwanda not trading people on UK asylum deal says Kagame. Bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo ntabwo ducuruza abantu niko Perezida Paul Kagame yavuze. Iyo nkuru yo mu mvaho nshya The New Times ndetse no ku rubuga rwa BBC rw'icyongereza ikavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabigarutseho ku wa gatatu w'iki cyumweru mu kiganiro yagiranye mu buryo bw'ikoranabuhanga n'itsinda ry'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Brown yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyari kiyobowe n'umwanditsi w'umunyamerika Stephen Kinzer. Ibyo biganiro byari bifite insanganyamatsiko igira iti Rwanda past and present, bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo u Rwanda rwo hambere n'u Rwanda rw'ubu. Perezida Kagame yavuze ko byaba ari ukwibeshya cyane kwibwira ko u Rwanda rurimo kwakira bimukira mu buryo bw'ubucuruzi. Avuga ko iki ari icyemezo u Rwanda rwafashe mu buryo bw'ubutabazi kandi gifite impamvu. Umukuru w'igihugu yagaye cyane abanenze uyu mwanzuro bavuga ko u Rwanda rwabitewe n'uko harimo amafaranga, nawe avuga yuko abo birengagiza ko bazava mu Bwongereza atari bo ba mbere bakiriwe mu Rwanda kandi bakaba banahabonera ubuzima bwiza ari nako bafashwa kubona ibihugu bibakira. Yanavuze kandi ko abanenga ubu bufatanye bushya banirengagiza isano iri hagati y'ubusabe bw'Ubwongereza n'ubushobozi n'ubunararibonye u Rwanda rwagaragaje mu kwakira bimukira n'impunzi mu rugendo rwo kubashakira ibisubizo birambye byimakaza uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu. Abanyeshuri bitabiriye icyo kiganiro Jean Daniel babaje ibibazo bitandukanye bigaruka ku buyobozi bw'u Rwanda rw'ubu n'urwo hahise, ndetse muri iki kiganiro kandi hanagarutswe ku masezerano u Rwanda rwasinyanye n'Ubwongereza ku bijyanye n'abimukira n'impunzi. Perezida Kagame yavuze ko kugira ngo umuntu arusheho kumva iki kibazo neza bisaba gusubira inyuma ho gato mu mateka, kuko igikorwa cyo gukemura ikibazo cy'abimukira n'abasaba ubuhunzi ku Rwanda kidatangirana n'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Yagize ati mbere yaho reka mvuge ku mwaka wa 2018 ubwo twatanze umusanzu wo guhangana n'ikibazo cyari muri Libya. Aba bantu bari baraheze muri Libya ubwo bageragezaga kwambuka bajya i Burayi. Bamwe muri bo bari baramaze gupfa bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane, abandi bari barafungiwe mu magereza yo mu mijyi itandukanye ya Libya. Muri uwo mwaka wa 2018 igihe yari umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe nibwo Perezida Kagame yagejejweho ikibazo cy'abo banyafurika bari bakomeje kubabarira mu kindi gihugu badafite uburenganzira, maze aravuga ati niba ari uko bimeze twe ntabwo turi igihugu gikize, ntituri igihugu kinini, ariko hari ibisubizo. Dushobora iteka gutanga umuganda wacu mu gukemura ibibazo bikomeye. Yavuze ko nk'umuyobozi yafatanyije n'abandi bayobozi kwemeza umuryango mpuzamahanga ko kohereza abo bimukira mu Rwanda ari uburyo bwo kugerageza gutabara ubuzima bw'abo banyafurika no guhangana n'ingaruka zituruka ku kuba urwo rubyiruko rwaraheze mu gihugu cy'amahanga. Guhera mu mwaka wakurikiyeho wa 2019 u Rwanda rwatangiye kwakira abo bimukira n'abasaba ubuhungiro, aho kugeza ubu hamaze kwakirwa abarenga 940 barimo ababarirwa muri 700 bamaze kubona ibihugu bibakira mu nzira zemewe n'amategeko byiganjemo ibyo mu Burayi. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati twegerewe n'abandi kubera uyu mateka n'ibyo twabashije gukora kubirebana n'abimukira baturutse muri Libya. Byaba ari amakosa rero kuba abantu bahita banzura bati urabona u Rwanda rwabonye amafaranga. Ntabwo ari ubucuruzi, ntabwo turimo gucuruza abantu. Mu by'ukuri siko bimeze, ahubwo turimo turabafasha. Yanongeho kandi ko iki gikorwa nubwo gikomeje kwibasirwa na bamwe bagerageza kukinjiramo bagiciye hejuru, ari n'agashya u Rwanda rwatangije mu guhangana n'ibibazo by'abimukira n'abasaba ubuhungiro nk'igihugu gituwe n'abaturage bazi uburemere bwo kuba mu buhungiro igihe kinini. Perezida Kagame yanagarutse ku buryo u Rwanda rucumbikiye n'izindi mpunzi zikabakaba 130 zimaze imyaka myinshi mu Rwanda, harimo abaturutse mu Burundi, Kongo Kinshasa ndetse no mu bindi bice bigize akarere u Rwanda ruherereyemo. Navuze ko nubwo imibereho yo mu Rwanda yaba itarenze y'abandi bose ku isi, ariko ngo ni igihugu gifite ubushobozi bwo gutanga ubuzima bwiza kuruta ubw'impunzi zanyuramo zifungirwa ishyanga cyangwa ibyago zagira zigerageza kwambuka inyanja zerekeza i Burayi. Umukuru w'igihugu yanabwiye abo banyeshuri ibyo we n'abayobozi bibandaho mu guharanira ko u Rwanda rudashobora gusubira mu mateka mabi rwigeze kugira, ari nako rutanga uruhare rushoboka mu gufasha abakiri mu bibazo biterwa n'imiyoborere mibi. Tukivuga kuri iyi ngingo kandi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris
Johnson aherutse guhamagara kuri telefone Perezida Kagame aramushimira. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byiganjemo ibyaha mu Rwanda nka Kigali Today, Imvaho Nshya, The New Times n'ibindi, aho ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yahamagaye kuri telefone Perezida Paul Kagame ku wa kabiri w'iki cyumweru amushimira ukwiyemeza u Rwanda rwagaragaje mu kwakira abimukira n'abasaba ubuhungiro bakiriwe guhera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Boris Johnson yashimiye Perezida Kagame n'u Rwanda muri rusange kuri uku kwiyemeza gufite uruhare rukomeye mu guhangana n'ikibazo mpuzamahanga cy'abimukira kwanyuze mu bufatanye bwashyizweho umukono mu cyumweru gishize hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta na Priti Patel, Minisitiri wo mu Bwongereza. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza byagaragaje uburyo iki gihugu ngo kitazatezuka mu mikoranire ya hafi n'u Rwanda muri uru rugendo rugamije gusenya burundu icuruzwa ry'abantu ryari rimaze gufata intera, hari nako impunzi zifashwa binyuze mu nzira zitekanye kandi zubahirije amategeko. Itangazo ry'ibyo biro bya Minisitiri w'Intebe rikagira riti: Minisitiri w'Intebe yashimye Perezida Kagame kubw'igihugu cye kiyemeje gukemura ikibazo cyugarije isi yose cy'ubwimukira mu buryo butemewe binyuze mu bufatanye mu by'abimukira n'iterambere ry'ubukungu. Rinakomeza kandi rigira riti: Minisitiri w'Intebe yongeye gushimangira ubufatanye n'u Rwanda kugira ngo iki kibazo gikemuke no guca ukubiri n'ubucuruzi bw'abantu binjizwa amagendo mu rwego rwo gushyigikira impunzi binyuze mu nzira zifite umutekano kandi zemewe n'amategeko. Ikinyamakuru Imvaho Nshya cyo cyanditse ko nyuma y'Ubwongereza Jondonye, Denmark nayo ngo ishaka kohereza abimukira hano mu Rwanda. Iki kinyamakuru kikandika ko igihugu cya Denmark aricyo cya mbere cyamenyekanye ko gishaka kwigana ubufatanye Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda bwo kohereza abimukira n'abasaba ubuhungiro bagafashirizwa mu Rwanda by'agateganyo mu gihe bashakirwa ibisubizo birambye. Abayobozi ba Denmark bakaba ngo barahishuye ko batangiye ibiganiro na leta y'u Rwanda aho bifuza kugirana ubufatanye bwo muri uru rwego kubera ko bubonwa nk'igisubizo kirambye ku kibazo cy'abimukira binjira mu buryo bunyuranije n'amategeko n'icuruzwa ry'abantu mu bihugu byo mu majyaruguru y'umugabane w'Uburayi. Iyi nkuru yanagarutsweho n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ikagaragaza ko Denmark aricyo gihugu cyamenyekanye cyane kubera amategeko cyagiye gishyiraho mu guhangana n'ubwiyongere bw'abimukira bagerageza kucyinjiramo banyuze mu nzira zitubahirije amategeko. Umwaka ushize Jondanye nibwo cyatoye itegeko risa n'iryoroshye riteganya ko umuntu wese w'impunzi ugeze ku butaka bwa Denmark azajya yoherezwa mu nkambi z'agateganyo mu gihugu cyemeye kuba umufatanyabikorwa. Nubwo iki gihugu cyagiye kinengwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuryango w'abibumbye kubera icyo cyemezo gishya cyakomeje gutsimbarara kuri uwo mwanzuro, uretse ko cyari kitari cyabona umufatanyabikorwa wakwiyemeza kwakira izo mpunzi. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo Minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka aho muri Denmark Mathias Tesfaye yabwiye Reuters ko batangiye ibiganiro na leta y'u Rwanda agira ati: Ibiganiro byacu na guverinoma y'u Rwanda bikubiyemo kurebera hamwe ibisabwa mu buryo bwo kohereza abasaba ubuhungiro. Inkuru y'Imvaho Nshya ikanzura ivuga ko kugeza ubu tuvugana u Rwanda rutaremera ubusabe bwa Denmark, ariko Minisitiri Tesfaye yavuze ko ba Perezida b'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi ya Denmark batumijwe ku wa kane w'icyumweru gitaha kugira ngo bazaganire kuri iyi gahunda kubera ko guverinoma ngo ikeneye kuba ishyigikiwe n'abagize Inteko Ishinga Amategeko kugira ngo babashe kuba bakumvikana n'u Rwanda. Ariko nanone kigaruka kuri iyi nkuru Jondanye, igitangazamakuru Tarifa Rwanda cyo cyanditse ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yakibwiye ko u Rwanda ruri kuganira na Denmark ku bijyanye n'abimukira iki gihugu gishaka kohereza hano mu Rwanda. Bwana Alain Mukurarinda akaba yaragize ati: Jondanye yagize ati kuba ibiganiro bihari ibyo birahari, ariko ibindi by'uko twemeranyije nabo cyangwa tutemeranyije ntacyo nabitangazaho kuko ibiganiro bigikomeje. Ati ntacyo nabitangazaho kubera ko ibiganiro bigikomeje. Duhindure n'ingingo, wa mushinwa wakoreye abanyarwanda iyicarubozo yakatiwe gufunga imyaka 20 muri gereza. Ni inkuru yasamiwe hejuru hamwe n'ibitangazamakuru n'ibinyamakuru binyuranye birimo n'ibyandikirwa hanze y'u Rwanda nka Yahoo Actualité, Le Progrès, Tarifa Rwanda, News 24, Bloomberg, Al Jazeera n'ibindi, aho byanditse ko ku wa kabiri w'iki cyumweru Xavera aribwo uyu mushinwa yakatiwe icyo gifungo cy'imyaka 20 mu gihombe. Mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize 2021 Jondanye nibwo inkuru y'uwo mushinwa witwa Shujuni Suni wagaragaye akubita abanyarwanda ku giti baboheye inyuma yabaye kimomo ndetse ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda nayo yamaganye ibyo uwo mushinwa yakoze, ivuga ko Ubushinwa n'u Rwanda ari ibihugu bibanye neza, ko nta wagombye guhohotera umuturage wa kimwe muri ibi bihugu byombi.
iburanisha Shu Jun-sun yemeye ko yakubise abo bantu ariko ngo bitari ku rwego rw'iyicarubozo ko ahubwo ngo kwari ukubahana nk'abaguye mu makosa. urukiko rwisumbuye rwa Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda nirwo rwategetse ko wakorewe iyicarubozo witwa Bihoye Ikideo ahabwa indishyi y'akababaro ingana na miliyoni 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda, naho uyu mushinwa nyine akatirwa iyo myaka 20 y'igifungo. Hari abandi bantu babiri bareganwaga n'uyu mushinwa Sun aribo Alexis Renzaho wakatiwe gufunga imyaka 12, ariko mugenzi we witwa Leonidas Nsanzimana agirwa umwere Xavier. Agirwa umwere arataha. Hagati aho kubijyanye n'iki gifungo cyaherewe umuturage wabwo mu Rwanda, ambasade y'Ubushinwa hano mu Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko iki gihugu buri gihe gisaba abaturage bacyo baba mu Rwanda gukurikiza amategeko agenga abarutuye. Iri tangazo rya ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda ikanavuga ko intego y'Ubushinwa ari uko umubano wabwo n'u Rwanda ukomeza kuba mwiza, mbese nta makemwa ku nyungu z'ibihugu byombi n'ababituye. Ibyo nabyo kandi tubireke. Muri Kigali Today bati ubushakashatsi bwahishuye ko abasaga icya kabiri cy'abarangiza amashuri ya TVET cyangwa se imyuga n'ubumenyingiro babona imirimo bidatinze. Nibikubiye mu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi Mineduc muri 2019 bwagaragaje ko abagera kuri 66% by'abarangiza mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro TVET mu magambo y'Icyongereza bashobora kubona imirimo cyangwa bakayihangira mu mezi 6 ya nyuma yo kurangiza amasomo yabo. Cyakora ubushakashatsi bwa Mineduc bwagaragaje ko ngo imyumvire ya bamwe by'umwihariko ababyeyi kiri hasi kubera ko bumva ko abagana amashuri ya TVET ari abadashoboye jondanye kubera ko ngo baba barananiwe kwiga amashuri yigisha ubumenyi rusange. Mu gihe cy'imyaka 5 ishize abanyeshuri barenga 158 nibo barangije kwiga mu mashuri ya TVET, ariko muri gahunda ya leta y'imyaka 7 yihaye nuko muri 2024 abiga mu mashuri ya TVET byibuze bagomba kuba bageze kuri 60%, mu gihe iyi gahunda isigaje imyaka 2 gusa ngo igere ku musozo wayo abagana aya mashuri bakaba bangana na 31.9%. Mu rwego rwo gushishikariza ababyeyi rero gushyira abana mu mashuri ya tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro, leta y'u Rwanda yagabanyije amafaranga y'ishuri kubiga muri ayo mashuri ku kigero cya 30%. Ni icyemezo kigomba gutangira gushyirwa mu bikorwa guhera mu gihembwe cya gatatu gisoza umwaka w'amashuri wa 2021-2022 cyatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru turi gusoza. Iyi gahunda yo kugabanya amafaranga y'ishuri ngo ntireba amashuri ya TVET afite abanyeshuri biga bataha basanzwe bishyura amafaranga y'amafunguro gusa, school feeding. Yego, Perezida Paul Kagame ati kijondanye. Ati kutagira murandasi ihagije bidindiza Afurika. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuwa gatatu w'iki cyumweru mu nama yamuhuje na Perezida wa Banki y'Isi witwa David Malpass n'abandi banyacyubahiro bari bayitabiriye hakoreshejwe ikoranabuhanga. Yavuze ko nubwo abanyafurika benshi bangana na 80% bafite telefone zigendanwa kandi zifite ubushobozi bwo kwakira murandasi, abenshi muri aba ngo badafite murandasi ihagije, abandi ntibagire namba. Ibikuriwe ngo bidindiza ubucuruzi n'itumanaho bigatuma ubukungu budatera imbere. Ati 80% by'abatuye Afurika bafite telefone zigendanwa, ariko si buri wese muri aba ukoresha murandasi yihuse. Icyakora murandasi yo mu bwoko bwa broadband ishobora kuba igisubizo kuri iki kibazo. Perezida Kagame yunzemo ko nubwo ari uko bimeze, hari ibihugu birimo n'u Rwanda byashoye amafaranga mu guha abaturage babyo ikoranabuhanga. Ati mu Rwanda twashoye bifatika mu gusakaza ibikorwa remezo by'umuyoboro mugari wa internet. Twabashije gusakaza uyu muyoboro ku kigero cya 95% mu gihugu hose. Urugero, urebye urwego rw'ubuzima henshi hatangirwa izi serivisi bafite serivisi za internet. Yongeyeho ko umuyoboro mugari wa internet ushoboye kugezwa kuri benshi byakoraho inzitizi n'ubusumbane bukigaragara mu gukoresha ikoranabuhanga, cyane cyane abatuye mu byaro ndetse no mu mijyi aho abenshi batabona serivisi zihuta za internet. Maze agira ati bigenda bishyirwamo imbaraga muri gahunda yo kwishyira hamwe ku rwego rw'akarere, cyane cyane mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba habayeho guhuza ibintu byinshi, harimo no kureba uko ibi byagerwaho ku buryo kohererezanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga byakorwa nk'aho umuntu ari mu gihugu kimwe. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba maze kwegerana mu buryo usa nk'igihugu kimwe kinini gihuza ibihugu bitandukanye by'ibinyamuryango. Birimo kuganirwaho rero tunareba uko twagira ifaranga rimwe. Ibyo bizatuma duhuza ibikorwa na serivisi bikorwe horoshywa urujya n'uruza, bityo kwishyurana birushaho koroha. Ku rundi ruhande, Perezida Kagame yanavuze ko gukoresha ikoranabuhanga bigomba kugendana no kumenya kurinda abarikoresha kugira ngo ritabahombya kandi ryaragenewe kubateza imbere. Ibyanditswe ku Rwanda reka tubyanzure kuri iyi nkuru y'Igihe igira iti nta muyobozi mu by'umutekano urwanya u Rwanda ukwiye kuguma mu kazi ke, niko General Muhoozi yavuze. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko
ko uyu mugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka General Muhoozi Kainerugaba yahishuye bimwe mu byo yaganiriye na Perezida Paul Kagame ubwo yasuraga u Rwanda ku nshuro ya mbere, birimo ko abayobozi mu nzego z'umutekano barurwanya bidashoboka ko baguma mu kazi kabo. Uyu General Muhoozi Kainerugaba akaba amaze gusura u Rwanda inshuro ebyiri kuva uyu mwaka watangira. Jondanye ku nshuro ya mbere yahageze mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, anataha uwo munsi. Icyo gihe byavuzwe ko yari yazanye ubutumwa bwa sariwe Perezida Museveni wa Uganda abushyiriye mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'igihe gito yongeye kugaruka mu ruzinduko rwamaze iminsi 3 rwabaye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, nabwo yongera kuganira na Perezida Kagame wamwakiriye muri Village Urugwiro, aha ni mu biro by'umukuru w'igihugu. Icyo gihe mu butumwa ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byanyujije kuri Twitter byavuze ko haganiriwe ku mubano w'ibihugu byombi u Rwanda na Uganda, bikanatanga umusaruro urimo ko umupaka uhuza ibihugu byombi igatuna wongeye gufungurwa mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Abinyujije kuri Twitter ye kwa gatatu w'iki cyumweru, General Muhoozi yagize ati umunsi wa mbere mpura na Anko mu mezi 3 ashize namwemereye ibintu byinshi. Icya mbere ni uko nk'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka UPDF ingabo zanjye zitagomba gutera u Rwanda. Icya kabiri, nta muyobozi mu rwego rw'umutekano rwa Uganda urwanya u Rwanda uzagumana akazi ke. Ubu butumwa yabuherekesheje amafoto amugaragaza ari kumwe na Perezida Kagame ku munsi yageraga mu Rwanda bwa mbere Xavera. U Rwanda rwakunze gushinja Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo no gufunga abanyarwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko, bigenda bizambya umubano w'ibihugu byombi. Uyu General Muhoozi kuri iki cyumweru arizihiza isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko. Ni ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Jondanye turahera ku rupfu rwa Mwai Kibaki wabaye perezida wa Kenya witabye Imana ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Yari afite imyaka ingahe Jondanye? Yari afite imyaka 90 y'amavuko nk'uko byatangajwe na Perezida Uhuru Kenyatta uyobora iki gihugu muri iki gihe. Mwai Kibaki yabaye perezida wa Kenya kuva muri 2002 kugeza muri 2013, akaba ari uwa gatatu wayoboye Kenya kuva yabona ubwigenge mu 1963. Ni nyuma ya Daniel Arap Moi nawe wasimbuye uwa mbere Jomo Kenyatta ise wa Uhuru Kenyatta. Ibinyamakuru byo hirya no hino birimo The East African, Daily Nation, The Star Kenya, Nairobi News, Bloomberg, Daily Monitor, New Vision, New Times, Business Daily, Chimp Reports n'ibindi bitandukanye. Xavera byanditse ko ubwo yatorwaga muri 2002 nyakwigendera Mwai Kibaki yabaye perezida wa mbere wa Kenya uvuye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ababazwi nka opposition, bityo haba harangiye imyaka 40 yari ishize Kenya iyoborwa n'ishyaka rimwe rukumbi. Kuva ejo kwa gatanu rero Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya yashyizeho icyunamo ku rwego rw'igihugu, amabendera yose yo mu gihugu azacishwa bugufi cyangwa se azururutswa kugeza igihe Emilio Stanley Mwai Kibaki azashyingurwa mu cyubahiro gikwiye wabaye umukuru w'igihugu. Kenyatta yamushimagije avuga ko Kibaki azahora yibukirwaho kuba umuntu wakundaga igihugu cye akakitangira, umusirimu muri politiki ya Kenya n'inkerebutsi mu kujya impaka zubaka. N'abandi banyapolitiki barimo William Ruto, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi bavuze ko igihugu kibuze umuntu w'intangarugero wakibereye intwari. Gusa nta ushimwa na bose. Hari abandi banyakenya bavuze ko Mwai Kibaki apfanye amabanga y'imvururu zakurikiye amatora yo mu mpera za 2007 zigakomeza no mu ntangiriro za 2008, aho abarenga igihumbi baziguyemo n'abandi babarirwa mu bihumbi 600 bakurwa mu byabo. Izo mvururu zatumye muri 2008 Kibaki ashyiraho guverinoma y'isaranganya-butegetsi yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe Raila Odinga, umwanya wari warakuweho na Perezida wa mbere Jomo Kenyatta mu 1964. Jondanye wongeye kandi kuvanwaho nyuma y'amatora muri 2013 hakurikijwe itegeko nshinga ryo muri 2010. Mwai Kibaki asize abana 4, Jimmy Kibaki, Tony Kibaki, David Kibaki na Judy Kibaki, mu gihe wari umugore we Lucy Kibaki we yitabye Imana mbere ye muri 2016. Nibaruhukire mu mahoro bombi. Hanyuma duhindura ingingo kandi muri Kongo Kinshasa. Jondanye umuvugizi wa gisirikare wa MONUSCO Majoro Hassan Zakaria yavuze ko ubutumwa bw'amahoro bukeneye icyizere cy'abaturage kugira ngo bubashe gusoza inshingano bufite zo kubungabunga y'amahoro. Nk'uko byanditswe ku rubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo, icyo cyizere ngo cyashingira ku kwamagana
kwamaganira kure imitwe yitwaje intwaro yinjiza urubyiruko mu barwanyi bayo, hakiyongeraho no kwamagana abiyoberanya mu baturage bagenzi babo kandi bakorana n'iyo mitwe yitwaje intwaro ikadurumbanya umutekano wa rubanda. Wa kabiri w'iki cyumweru nubwo ibi byose Major Zakaria yabisabye abajene n'abahagarariye inzego zitandukanye za societe civile muri teritwari ya Beni ho mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ku ruhande rwa societe civile bavuze iki jondanye? Bavuze ko ubufatanye hagati y'abaturage n'abakuriye inzego z'umutekano byoroshya kubungabunga umutekano, bityo nabo bagashishikariza abaturage kujya batangira amakuru ku gihe. Naho urubyiruko rwo rwiyemeje gushyiraho karwo kugira ngo umutekano ukenewe kandi wifuzwa ubashe kugerwaho no kubungabungwa. Aksavera hashize amezi atari menshi ingabo z'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Kongo MONUSCO zitangiye gufatanya n'ingabo za RDC arizo FARDC mu bikorwa bya gisirikare bigamije kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe mu burasirazuba kandi jondanye hashyizwe ibihe bidasanzwe kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, by'umwihariko mu ntara za Kivu ya ruguru n'iya Ituri, ndetse bikaba bimaze kongererwa igihe inshuro zirenga 20. Hari abadepite 5 bakomoka muri izo ntara zombi basabye ko ibyo bihe bidasanzwe byavanwaho. Basobanuye ko ibyo bihe bidasanzwe bitabujije ko abaturage bakomeza kubuzwa epfo na ruguru n'imitwe yitwaje intwaro, kandi mu gushyirwaho kwabyo ibyo bihe nyine Perezida Felix Tshisekedi yaravugaga ko bigamije guca intege iyo mitwe, dore ko hanahinduwe ubuyobozi bw'izo ntara ebyiri bugahabwa abaguverineri b'abasirikare. Mu mushinga bagejeje ku mutwe w'abadepite, abo badepite bavuze yuko ibihe bidasanzwe byasimbuzwa umubare munini w'abasirikare n'abandi bo mu nzego z'umutekano, kandi bagahabwa ibikoresho bihuye n'akazi kabo bahamagarirwa mu burasirazuba bw'igihugu. Aba badepite bakaba bifuza ibyo mu gihe hashize icyumweru Minisitiri w'Intebe Jean Michel Sama Lukonde asuye izo ntara zombi Kivu ya ruguru na Ituri, ariko ntiyigeze agaragaza niba ibyo bihe bidasanzwe byagumaho cyangwa se niba byavanwaho. Xavier ntacyo yabivuzeho. Iby'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu kandi Perezida Tshisekedi yabiganiriye n'intumwa za Loni mu mpera z'icyumweru gishize. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari Wang Xia wari kumwe n'ukuriye ubutumwa bwa MONUSCO Madame Bintou Keita yatangaje ko baganiriye no ku kibazo cya M23 mu rwego rwo gutegura raporo azashyikiriza akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kazaterana ku wa gatatu w'icyumweru gitaha i New York ku cyicaro gikuru cya Loni. Bwana Wang Xia yasobanuye kandi ko umukuru w'igihugu yamugejejeho uko abona ibintu byifashe mu burasirazuba bw'igihugu cye, ndetse anamugezaho imyanzuro n'ibyemezo byafatiwe mu nama yabereye i Nairobi muri Kenya ku itariki 30 mu kwezi gushize kwa gatatu, ubwo Kongo Kinshasa yakirwaga ku mugaragaro nk'umunyamuryango wa EAC, umunyamuryango wa 7. Ejo bundi ku wa 4 kandi aho i Nairobi hongeye guteranira indi nama yahuje ibihugu 5 by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, maze byiyemeza gushyiraho ingabo zihuriweho zizahangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cya Kongo Kinshasa n'uw'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Uretse Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta wari uyiyoboye, iyi nama yanitabiriwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa, mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahagarariwe na Nde Jondanye. Yarahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta. Yego, ibya Kongo Kinshasa byanagarutsweho kandi n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mw'isi Papa Francis mu gitambo cya misa cyo kuri Pasika yabaye ku cyumweru ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero i Roma, imbere y'abakristo bagera ku bihumbi 100 nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo La Croix, Les Echos, Vatican News ndetse n'ibindi bitandukanye. Papa Francis yasabye abatuye isi kumva ijwi ritabariza ko amahoro yagaruka muri iyi si yahindanijwe n'imivu y'amaraso. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu yasabiye ko bigarukamo amahoro bigakira ibikomere byatewe n'imvururu n'urugomo bitandukanye. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka kandi jondanye uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi azasura iki gihugu cya Kongo Kinshasa. N'uruzinduko azahera hehe? Uruzinduko azahera i Kinshasa mu murwa mukuru, azanagere n'Igoma mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ahave akomereza Juba muri Sudani y'Epfo. Niko gahunda ziteye nk'uko zatangajwe na Vatican. Dusubire muri Kenya aho ubuyobozi bwa polisi buvuga ko hari abapolisi bagera ku 2,000 bafite ibibazo byo mu mutwe ku buryo badashoboye akazi ka gipolisi. Iyi nkuru yo muri Daily Nation, The Star Kenya, The Standard no muri Africa News igatangira ivuga ko ibi byatangajwe ku wa 2 w'iki cyumweru n'umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya Hilary Mutyambai, ubwo yari mu nama y'abasenyeri n'abapadiri bakuru, akababwira ko batunguwe n'umubare munini w'abatuzuye mu mutwe muri icyo gipolisi ayoboye, nyuma yo gusuzuma abapolisi bose ba Kenya babarirwa mu bihumbi 100. Ibyo abapolisi 2,000 b'abanyabibazo mu mutwe bishyizwa habona mu gihe n'ubundi aho muri Kenya Jean Daniel hiyongera umunsi ku wundi umubare w'abapolisi bihebye n'abiyambura ubuzima kubera
kubera kwiyahura. IGP Mutiyambaye yavuze ko bafashe umwanzuro wo gutangira kuruhura abaremerewe mu mutwe bavana mu gipolisi mbese babirukana kuko ngo aka kazi ka gipolisi kagenewe abafite ubuzima buzira umuze. Mbese ubuzima buzira kurwara mu mutwe. Ati igikoresho cy'akazi kacu ni imbunda. Iyo isasu rimwe risohotsemo bigira ingaruka zikomeye. Ni ngombwa ko iyo mbunda itwarwa n'umuntu twizeye ko bitajagura umwanya uwo ari wo wose. Siraha imbunda siyo kuryohana. Siraha imbunda siyo kuryohana. Muri Mozambique hafashwe abantu babiri bagurishaga ubugabo bw'abagabo ariyo myanya ndangagitsina y'abagabo nk'uko byanditswe na Club of Mozambique, All Pais, Daily Maverick, News 24, Daily News n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Xavier. Ubucuruzi buragwira bafashwe n'abagabo babiri bageragezaga kugurisha nyine iyo myanya ndangagitsina y'umugabo mugenzi wabo ku kayabo ka miliyoni 32 z'amakwaca tuyavunje mu manyarwanda buri arangana Jean Daniel. Arangana na miliyoni zirenga 40 z'amafaranga nyine y'u Rwanda aribyo bihumbi 42 by'amadolari y'Amerika. Abo bacuruzi babiri umwe w'imyaka 29 n'undi w'imyaka 32 bavuze yuko ubwo bugabo babushahuye ku mugabo biciye mu ntara ya Zambezia ihana umupaka na Malawi. Bafashwe ubwo bashakishaga umuguzi wo muri ako gace usanzwe ari umucuruzi bamubwira ko bamufitiye imari ishyushye maze nawe arya kara inzego z'umutekano zibafatira mu cyuho. Uwo mucuruzi ariko akavuga ko ngo bitamuguye neza kubera ko kuva icyo gihe abaturage cyane cyane abagabo batangiye kujya bamugendera kure. Ukuriye polisi muri ako gace yavuze yuko hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane byinshi kuri iryo shyano bagushije. Ian Khama wabaye perezida wa kane wa Botswana hagati y'umwaka wa 2008 na 2018 yahamagajwe mu rukiko ngo yisobanurire ku byaha byinshi ariganwa hamwe n'abandi bantu batatu barimo wahoze kuri iperereza, wahoze ari umupolisi mukuru ndetse n'uwahoze yungirije umunyamabanga uhoraho gusa ngo ntiyigeze yitaba iryo hamagaza ry'ejo bundi kuwa kane. Xavier. Muti bakurikiranweho iki nkuko tubisoma muri The Herald News 24, Lusaka Times, African News no muri Malawi 24 uko ari bane bakurikiranweho ibyaha 38. Gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni kimwe mu byaha biregwa uyu wahoze ari perezida wa Botswana Ian Khama waje guhungira muri Afurika y'Epfo guhera mu Gushyingo 2021. Uretse ko umunyapolitike Seretse Khama Ian Khama yanabaye n'umusirikare mukuru ku ipeti rya Lieutenant General. Amategeko ya Botswana akavuga ko icyo cyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko gishobora gutuma afungwa muri gereza imyaka 10. Hagati y'ihamagazwa ryabaye mbere gato y'uko ejo kuwa gatanu Jean Daniel yagombaga guhura na perezida wa Botswana muri iki gihe mu Kugwetsi Masisi bagahurira Pretoria muri Afurika y'Epfo bahujwe na perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa. Saseretse Goitsebenge Mafiri Khama n'umwana wa kabiri wa Saseretse Khama wabaye perezida wa mbere wa Botswana. Undi wahoze ari perezida wa Honduras muri Amerika hagati Juan Orlando Hernandez hagati ya 2014 na Mutarama 2022 ejo bundi kuwa kane yoherejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahashinjwa ibyaha birimo gucuruza ibiyobyabwenge nubwo yakwitaka cyane akiri ku butegetsi ko abirwanya yivuye inyuma. Iyi nkuru muri France 24, Washington Post na New York Times ikavuga ko Juan Orlando Hernandez agomba kuburanishwa nk'uwifatanyije n'abagizi ba nabi bagemuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika toni zisaga 500 z'ikiyobyabwenge cya kokayine ngo yabikoraga yifashishije ingabo na polisi by'igihugu cye. Mu gihe uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko yahamwa n'ibyo aregwa ngo yahanishwa gufunga ubuzima bwe bwose mbese iminsi y'ubuzima asigaje kuri iyi si ya rurema. Mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahanishije gufungwa burundu mwene nyina Tony Hernandez wahoze ari umudepite muri Honduras kubera nawe uruhare yagize mu gufatanya n'aboherezaga ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juan Carlos Tigre Bonilla wahoze akuriye polisi ya Honduras kuva muri 2012 kugeza 2013 nawe mu minsi ya vuba ha Xavier bazoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'urukuriye ibikorwa by'ubwo bucuruzi bwa kokayine yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nabyo tubireka ariko kandi tukiri kuri iyo ngingo y'ubutabera Jean Daniel ubwo mu Bufaransa bwo bwasohoye impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Carlos Ghosn wahoze akuriye uruganda rukora imodoka rwa Renault Nissan mu Buyapani ubu akaba akorwaho anketi mu birebana no gusesagura umutungo kuwunyereza ndetse na ruswa. Carlos Ghosn ufite imyaka 68 y'amavuko n'ubwenegihugu bwa Liban na Brazil ubu yibera muri Liban kuva mu mpera za 2019 ubwo aturukaga Ubuyapani
mu buryo bw'amayobera bwafashwe neza nk'itoroka rijya rikinwa muri za filime Xavera, aho mu Buyapani yacitse ubutabera mu rubanza rwo kunyereza amafaranga. Ubufaransa bukaba butamushira amakenga Jean Daniel mu bwishyu bwa miliyoni 15 z'amayero hagati y'uruganda Renault Nissan n'uwagezaga imodoka mu gihugu cya Oman, bigakekwa ko hari amafaranga y'inyoroshyo yabikuragamo. Usanga ubutabera bwo mu Bufaransa bushobora kuzamubona bwibishya kuya, kuko igihugu cya Libani kitajya cyohereza abaturage bacyo mu bundi butabera bw'amahanga. Ubu Carlos Ghosn ntiyemerewe kurenga imbibi z'icyo gihugu cya Libani. Iyo tuveyo muri Burkina Faso ho ishyaka ryahoze ku butegetsi bwa Blaise Compaoré ryatangaje ko rishyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare buyobowe na Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba kuva hahirikwaho bwa Perezida Roch-Marc Christian Kabore mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Inkuru ya Lofasonet na Africa News igatangira ivuga ko iri shyaka CDP ryanahamagariye abaturage bose ba Burkina Faso, abaturage biyita inyangamugayo, gushyigikira ubwiyunge bw'ukuri muri icyo gihugu kugira ngo bibafashe kwihuta mu iterambere kuko byatangajwe na perezida waryo Edi Komboyigo mu mpera z'icyumweru gishize. Iby'ubwo bwiyunge nyakuri ngo bisabwe nyuma y'urubanza rw'amateka ku bishe Thomas Sankara muri kudeta yo mu 1987 wari perezida Blaise Compaoré. Kuva kuri iyo kudeta kugeza muri 2014 yirukanwa n'abaturage ku butegetsi, yakatuwe adahari gufungwa burundu kubera uruhare rwe muri iryo yicwa rya Sankara ryanahitanye n'abandi bantu 12 bari hafi ye. Umuryango wa Sankara ukaba wifuza ko Compaoré yavanwa aho yahungiye muri Cote d'Ivoire kwa sebukwe, akarangiriza igihano yahawe mu gihugu yayoboye imyaka 27 yose. Kwerekeza ku musozo mu Burayi, uretse intambara yo muri Ukraine ibura umunsi umwe ngo yuzuze amezi 2 itangijwe n'Uburusiya, ikindi kiyavuga nuko mu Bufaransa ho hejo bazakemura impaka hagati ya Emmanuel Macron ushaka manda ya kabiri yo kuyobora Ubufaransa nyine na Marine Le Pen ushaka kumushyigura mu ntebe nawe akayicaramo, ndetse akaba ananditse amateka yo kuba umugore wa mbere ugiye muri uwo mwanya mu mateka y'Ubufaransa mu gihe ariko yasekerwa n'amahirwe. Iyi nkuru yanditsweho cyane n'ibinyamakuru birimo France 24, Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, West France, Les Echos n'ibindi bitandukanye Xavera, aho kuwa gatatu w'iki cyumweru aba bakandida bombi bagiranye ikiganiro mpaka bita débat cyamaze amasaha arenga 2 bavuga imigabo n'imigambi bahishiye abazatora mu cyiciro cya kabiri cyo kuri iki cyumweru tariki ya 24 Mata. Macron na Le Pen no kandi bari banahanganiye muri icyo kiganiro mpaka muri 2017 biza kurangira bigenze bite Jean Daniel. Byaje kurangira Macron atsinze ayo matora yo muri 2017. Macron na Le Pen nibo babaye babiri ba mbere mu cyiciro cya mbere cy'amatora yo muri uyu mwaka 2022 cyabaye ku itariki 10 muri uku kwezi kwa Mata. Ahandi haba amatora ariko noneho kuri wa gatandatu Xavera ni muri Cote d'Ivoire, aho wahoze ari rutahizamu mpuzamahanga mu mupira w'amaguru Didier Drogba ashaka kuba perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Drogba hanganye n'abandi babiri muri aya matora yagiye yimurwa inshuro nyinshi guhera muri 2020 kubera ikibazo cyo kubanza gushaka abishingizi kuba kandida. Mu gihe Didier Yves Tebir Drogba yaramuka atsinze, yaba ageze ikirenge mu cyundi musitari w'umunyafurika wabiciye bigacika mu mupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga. Uyu ni Samuel Tofis waje gutorerwa kuyobora ishyirahamwe rya ruhago mu gihugu cye cya Cameroon Fecafoot hari muri 2021. Naho undi w'icyamamare muri ruhago George Weah we ntiyatorewe kuyobora ishyirahamwe, ahubwo yatorewe kuba iki Jean Daniel. Yatorewe kuba perezida wa 25 w'igihugu cye cya Liberia kuva muri Mutarama 2018. Neza nuko twanzuye kandi tubashima cyane kuba twakibanyemo kino kiganiro. Ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera, bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. izindi gahunda za Radio Rwanda zibanogere. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru ki mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda.